Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza ari nako mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mu butabera. Urubanza rwa Miss Iradukunda Elsa rukaba rwashyizwe mu muhezo nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda bivuga. Miss Iradukunda Elsa akaba yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngo aburane ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo ku byaha akurikiranyweho birimo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Ahagana saa 2:40 nibwo imodoka y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yari imugejeje ku rukiko. Iradukunda akaba aregwa muri dosiye imwe na Notaire Witonze Nasira ushinjwa kumufasha mu guhimba inyandiko mpimbano ndetse no gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Iburanisha ryatangiye hagana saa 2:50. Uwunganira Iradukunda Elsa asaba ko urubanza rwashyirwa mu muhezo kuko asanga aribyo byatuma uwo yunganira aburana atekanye neza. Abishingira ndetse no ku mazina y'abavugwa muri urubanza bakeneye kurindirwa umutekano. Ubushinjacyaha nabwo bwemeje ko ubu busabe buvuga ko bakurikije uburemere bw'idosiye kuyiburanishiriza mu muhezo aribyo byaba byiza. Iradukunda Elsa nawe asabye ko yumva urubanza rwe rwaburanishirizwa mu muhezo. Urukiko rero rwahise rufata icyemezo cyo gushyira mu urubanza mu muhezo nyuma y'ubusabe bw'uregwa ndetse n'ubushinjacyaha. Imiterere y'ibyaha rero bakekwaho ku itariki ya 19 Gicurasi 2022 nibwo dosiye y'abaregwa yashyikirijwe urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ibyaha aba bashinjwa bikaba bifitanye isano na Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyobora Rwanda Aspiration Backup uherutse gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bya ruswa y'igitsina. Bivuga ko kuva Ishimwe Dieudonné yafungwa, Miss Iradukunda Elsa yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya bwe kwihoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Bivugwa ko yashatse noteri uriya witwa Nasira twavuze hejuru akajya agera kuri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid. Mu byaha rero aba bombi bakurikiranyweho harimo icyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Amategeko agena ko uwagikoze abigambiriye iyo kimuhamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'Rwanda 500,000 ariko itarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyaha bakurikiranyweho ni ukoshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera. Iyo umuntu agihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu itari munsi y'Rwanda 500,000 ariko itarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Miss Iradukunda Elsa na Notaire Witonze Nasira kandi bakurikiranyweho icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Iki cyaha kiramutse kibahamye bahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Mu mujyi wa Bunagana ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta nyoni itamba. Abaturage bawo bose bahungiye muri Uganda kubera imirwano ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC muri ako gace ka Rucuru. Inkuru ni Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Uganda. Uruko niko byifashe aho mu mujyi wa Bunagana. Urujya n'uruza rw'abantu, abamwe bashoreye amatungo yabo n'abandi bikora ibikoresho byo mu rugo, bose bashaka aho bakwegeye ku musaya. Abantu bose baturiye umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo bahungiye ku ruhande rwa Uganda. Amakuru aturuka muri Kongo agaragaza ko abantu baturutse hafi na kure bahunga kandi bakarere kabo akabagakurikiranwa n'ingabo za MONUSCO n'abasirikare bake ba leta. Umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda wagarutse uko byari bimeze amezi 2 ashize ubwo imirwano ikazi yatangiraga bwa mbere. Naganiriye n'umwe mu bahunze ambwira ibyo yasize inyuma. Nasizeyo indege z'Ibunyana z'aba FARDC ariko nabariya bo mu shamba baratugarukana bagera Ibunagana shate na ibuye y'ubuntu baba bakubise bakasubirayo nimba byabaye usekingi. None yo mvuye abantu benshi baracyahunga kandi benshi bari kugenda ariko kurarayo bararara muno gitondo tena basubire gutya. None wowe uri umwe mu bagiye kurarira ku Uganda? Genda darara hano Uganda. Eriani hatari ndagona raraje. Ikindi wabonye no musi ku manywa ruriyo barwana barasana n'iki wabonye? Hari abantu bakomeretse wabonye? Akomeretse abasirikare bacu bona bonye bani bo bajyanye igisoro nibo nabonye bakomeretse.
twirutse cyane twumvishije amasasi yabaye menshi turiruka byose kandi n'ibintu byose twirukanye byose twabiretse. wowe ko wari uri aho Bunagana muri Kongo nta ibyo bisasu barasaga nta muturage byakomerekeje cyangwa bigasenya nk'amazu? hariho umuturage ngo barashe ariko namvushije bari kubivuga iriya za kureto ariko nta hano mu Bunagana amazu gabomotse cyane babomoye amazu menshi cyane hariho n'umushumba wapfuye hariya i Masoro. Hanyuma abasirikare ba MONUSCO bo bari hehe? nabo bariyo bahagaze hariya i Mukarambo. Abategetsi ba Uganda bavuga ko ubu abantu barenga 5,000 bari mu mujyi wa Bunagana, aba bakurikira abandi barenga 25,000 bari mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande, naho abandi akaba barajanywe mu nkambi nini ya Nakivale. Iri hunga n'ihunguka bimaze igihe kirenga amezi 2 riba. Hagati aho inyeshamba za M23 zirahakana iby'ingabo za ONU zishinzwe kurinda umutekano muri Kongo MONUSCO zavuze mbere ko izo nyeshamba zazigabyeho igitero. Mu itangazo rimaze gusohorwa na M23 bavuga ko batigeze kugaba igitero kuri abo basirikare ba MONUSCO, ahubwo ko MONUSCO ari yafashije ingabo za leta ya Kongo kubarwanya. Ingaruka z'imirwano ziravugwa no mu Rwanda nkuko bigaragara mu itangazo ryashizwe ahabona n'ingabo z'icyo gihugu. Ibisasu byaturutse muri Kongo byibasiye uduce tw'akarere ka Musanze, byangiriza imitungo ndetse bikomeretsa n'abaturage, kandi basaba ko hakorwa iperereza. Kuri ubu ituze rito ryagarutse ryemerera abantu bake gusubira iwabo gufata ibikoresho byo mu rugo hamwe n'ibyo kurya, hanyuma bakagaruka kuryama muri Uganda. Igisirikare cya Uganda nacyo ubu kiryamiye amajanja, dore ko benshi bashizwe ku mupaka kurinda igishobora guhungabanya umutekano ku ruhande rwa Uganda. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius, umaze kubivuga yuko hari bisasu byavuye mu karere ka Bunagana aho abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo barwana na M23 bigwa mu Rwanda, ni mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'igihugu. Eric Bagira ubusa yakurikiranye iby'iyi nkuru. Amakuru y'ibisasu byagize ingaruka ku baturage bo mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, Ijwi ry'Amerika yamenye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahagana saa 5 n'igice. Isoko z'Ijwi ry'Amerika zitubwira ko haba hatewe ibisasu bya bombe bigera kuri 5 ku butaka bw'u Rwanda mu mirenge ya Nyange, Kinigi mu karere ka Musanze ndetse no mu Gahunga ka Burera. Abaturage babibonye uku niko babitangarije abanyamakuru. Duhereye kuri uyu mumama: narindi hano mu rugo kubanture yana dore kuwanje ni hano ubwo ngiye kumva umuturage kazi wa mukobwa witwa Vestina yavuye mu kazi, none nanjye mva mu rugo ngiye ku santire kuri kansoro, ngiye kubona nyumvize ibamba cy'ikino ira muri lab, none nyumva abantu bari kuvuga ati mu Kinigi inzira ridutse bateye igibombe, none ndavuga ati reka nyurukira mu rugo nza kureba abana bagiye kusura, ntasanga abana bose basize bapfuye, none ngiye kugera hano nyumvize umutware kazano birangiye igibombe kimugwiye, nange nyiruka ndikuza mu rugo, nanuko mbibonye basubwa nandiko mwambyumvise n'imyenda dore kibiri hejuru, izindi dore amaraso amagaruzuye n'amaguru manzaga natsikira hari. Ababonye cyangwa bumvise ibyo bisasu bavuga ko byaba byakomerekeje abanyarwanda bagera kuri 3 mu karere ka Musanze. Uyu mugabo arabwira Ijwi ry'Amerika ko yagize uruhare mu gutera urumwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu mu karere k'Ibirunga. Byaguye ahantu hatandukanye, ageze muri 6, byaguye mu Kinigi, kigwa hano Kigikagano, kigwa no ku murenge wa Kinigi ngira ngo, ariko nje uriya we kikigwaho ko kanya tukimenya ko akimukubise nyambye mu itero nsanga byasandagutse cyane, amaguru gahiye kubyo no kufata tukayahuza kugira umuntu abone ko ashaho imyenda. Twiyemeje n'indi myenda y'abadamu babe baraho twabimwatse ibishora turabifata tumushyira mu ngobyi tunamuheka, ubwo nje ngombwa ko ngaruka ko muri size mu rwo hakinguye, ariko bivuze ngo imyenda yayo cyane